chairman w'ikipe ya APR FC yijeje abakunzi ba APR FC ko bagomba gusezerera ikipe ya Azam hariya kuri Kigali Pele Stadium. Iyi ni match iteganyijwe kuri uyu munsi igomba guhuza ikipe ya APR FC ndetse na Azam, aho abakinyi ba APR FC biteguye bihagije ndetse n'abafana nabo tukaba twasesekaye muri stade Amahoro kugira ngo turebe uko ibintu biraza kugenda neza. Ikindi kandi mu bakinyi ikipe ya APR FC yakoresheje mu mukino wabereye hariya muri Tanzania haraza kugaragaramo impinduka ku bakinyi bagomba kubanzamo. Ferwafa ikaba yitambitse ku bafana dore ko ibintu byagaragaye rwose, aho abareyo siporo bashaka guteza akavuyo muri stade Amahoro. Iyi stade Amahoro tukaba tuzi ko ari stade ikomeye cyane kandi iba ifite umutekano uhagije, ariko mu bafana ba Rayon Sport babyambariye bashaka kuja guteza akavuyo muri stade, ariko ibingibi ntabwo urugendo rwaje kubahira. Nimba ushaka kubana natwe mu makuru y'umwimerere tukugezaho muri APR FC, kose mudushigikira mukanda subscribe, like, share, comment kugira ngo tuje tubana namwe mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Umutoza w'ikipe ya APR FC akaba yavuze ko iteguye neza muri uyu mukino uraza guhuza ikipe ya APR FC ndetse na Azam, mu gihe kandi uyu chairman Richard Karasira Colonel ushinzwe kureberera by'iyi kipe yashizeho akayabo k'amafaranga y'umukinyi uritwara neza akabasha gutsinda igitego rwose, ibihembo arabyegukana kuri 5 kandi dore ko uyu mukino uraza kuberamo impinduka nyinshi mu bakinyi 11 ikipe iraza kuba yabanzamo, aho iyi kipe ya APR FC irakira Azam umukino wo kwishura ijonjora rya mbere rya CAF Champions League, aho umutoza ashobora gukora impinduka ebyiri muri 11 babanjemo umukino ubanza. Ni umukino uteganyijwe kuri uyu wa gatandatu tariki ya 24 Kanama saa 12 kuri Kigali Pele hariya kuri stade Amahoro. Umukino ubanza wabereye kuri Azam Complex, aho APR FC yatsinzwe igitego kimwe ikaba isabwa gutsinda ku kinyuranyo cy'ibitego 2 kugira ngo yizere gukomeza mu kindi cyiciro. Umutoza wa APR FC Darikonovic akaba ashobora gukora impinduka nye muri 11 babanjemo umukino ubanza, aho Richmond Lampte ashobora kuvamo hakinjira Tadeo Luwang na Dushimimana Olivier akavamo hakajamo Mugisha Gilbert. 11 bashobora kubanzamo harimo umunyezamu Pavel Lizi, gakurikiraho ba myugariro Byiringiro Gilbert, niyo mugabo Claude, Nigena Clement ndetse na Chimimana Yunusu. Abakina mu kibuga hagati hakaza gukinamo Tadeo Luwanga, Seyidu Dauda, Yusuf ndetse na Ruboneka Bosco. Abataha izamo hakaza kuzamo Mamadou Lamine Baho na Mugisha Gilbert ndetse na Mamadou Si wa mukinyi tuzi kwemera twese, aho uyu mukinyi rwose ashoboye. Ndetse kandi si ibyo gusa tubafitiye, dore ko chairman nawe akomeje kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga, yavuze ko ubu ngubu rwose ibintu biraza kugenda mu buryo, aho yijeje abakunzi b'ikipe ya APR FC ko ibingibi biraza guhinduka cyane rwose, ko yijeje abakunzi bayo ko
haraza kubonekamo intsinzi hariya kuri stade Amahoro, aho stade nshya rwose, stade yizewe yo ifite na VAR rwose. Ibintu byo kwiba byo ntabwo biraza kugaragaramo nk'uko byagaragaye mu mukino wahujije ikipe ya APR ndetse na Azam. Ubu ngubu ikipe ikaba isabwa gutsinda 2, ubundi ibintu bikagenda neza rwose, tukabasha kuba twakomeza gutera imbere cyane rwose. Ndetse kandi nimba wifuza n'andi makuru agiye akomeye cyane mu ikipe ya APR FC, mureba cyane usura urubuga, ubundi ukajya ugezwaho n'amakuru akomeye cyane kandi acukumbuye. Mudushigikira mukanda subscribe, like, share and comment kugira ngo tuje tubana namwe mu makuru y'umwimerere ya siporo tubagezaho umunsi